Unsa joda ukwada ene afie da bia na yede ba ye nyina yesua de ya kan kasa ya kan buni komu yesua ne kan na ya kan yie eno nti na esi Ohene ene na brantie Jagri Boaz omoba na wobema yen enkyekere ene nso oma bedru mama chi o abana adwuma Yesu adwuma ye anya adwuma ye ai na se me ba beto se udidi a se me na beka nkire me wato me na majo so sen obi abetu aje so mane didi mami ana se o mensa wo ye oya de papa Sɛdeɛ kanini na wotwe atwa mu no ana na Wednesday ukwada nti na yehwe enchia no gumu ahodo na afei se uchia obi a kwan a ofaso oje so ne titiri ebia nipa na bobra ko nanimu oye Ohene oye lese obi a wabobra ko nanimu ne ade nti yehwe bibi ti se ya buru ya nyaado ya piafo ya mu ya Henewa ene ne yakeka ho nanano ya sabna siyange baje ne ya Henewa nti yehwe da nchia eja ye di chia ye ho ne eja ze o kan ordinary greetings ni ordinary responses nti maachi e won kyerase bi ana memma wo adeche papa ade ache amashia wi ana sa ade ache ye nyina pue free yendam wi memma wo adeche papa eyo odo nchia ekomo bia eni oza yo dis yo yakwo ma wachi ekomo bia na eno no eto se oni unua bai ye enua monseso generation bracket age bracket ni ye enua na obeje so mom se obi a obetumi aye wona owo ana obembe o maame obi obembe o papa eye ya na oba afam ya eja oberima afam so ojiso na je wi anopade okay na ose maha no koko wi se eni haba owia asori me kire wi duba konkopem be se no nan honum ne ade memma o eni ha ehudue memma o eni ha hudue ma o inja enyesokro na ya enua isanse ye bemben ya ena isanse mediobu ma o se memmen na wo yoba eni ya eja mede obu ma o se obemben meja me papa ana me wofa na isi enyeso no yewra ya odo ya medie obi a ne betumi age so sa ukwade twam ya bubo ne ma bisa so ni nyina gina twakan da woni onipa ko entem okay English ni say obviously your do na je se me no wodo bi se onuado ana se aware do ana se branch do no me okay mate me da se enko ma joy afei de owia na boy ya ho hyehye owia na boy ya di ani habaye no owia no etwam akọ enti wie mu adwo memma wo adwo papa memma wo se ye nyina trinkwa se afei ewie mu adwo enye sokro na ya enua eben wo ya ena ewosoro oba fam ena ya eja nso wosoro berema fam mu ade bia woni miensa nyina ho ne se opani de okwan bi no obetimi abre no ho ase na wagwe ya enua uchia mia tafra chemitumi awo nso metumi agwe ya enua na emom no esasa okoso di ni die mame meme die michia wa esa ojimi ya eja ojimi ya enua na ya yempere wasem do na akransa na ya de na de ni besi no na meba esi enchie mu no ano obetumi aka ya patch wansa na ya chia me pacho machi o me pacho ma ha o pacho good morning openi machi ofa machi nana machi na me pacho machi no mpacho na mansevi enseshe me da si primo kwanka
7 March. Na okay, we get to me akọ. Na ye kai atiefo say so obi chia wa nchia hodo a ya kire mu nyina no enka se meje osu Meje osu nye enye so bia o. Se bi ono so ye mechia wo. Mechia wo nye njia bia. Meje osu nye enye so bia. Okay. Njia potin no say ye maache ma ha anase macho. Anase bramie ni di mensa wo mu medaso no ne ade. Akwa ba no ne ade de yemfansie na afia da bi oni ane abia. Sɛdeɛ kanini Yɛda